Darsukat faslun nef kamin hajul muslim. Al-maddatu salisatu windan de tataberende hino yawta en fima yanbaghi fi konko hana wadede joni ba'da dafni bawo fure on gaynama surrede. Awalan al-istighfaru toranagol yafuye lil mayyiti oɗo mayɗo harana du'agol e romo pito wa du'a'u lahu e du'anagol mo. Yustahabbu hino yiɗa liman hadara dafna wonande on tawaɗo wattingol an yastaghfira nde o insinanto lil mayyiti mayɗo o wa an yas'ala lahu ende o torantomo at-tathbita tabital fil mas'alati kander lande ndehimo lande sabu musidɓe julɓe fure on ka surra ɗon gasi ka surruɓe ɓen huccitata ɗon ko ɗon malaika ɓen kadi hewtata imminamo landitomo ko o wowli e ko golli ila ñande o taga ha ñande o maayi li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako de laaɗo istaghfiru insinane li akhikum musidɗo mo o wasalu lahu tathbita torano ɗon mo Allah tabital fa innahu no kanko al ana joni yus'al ko landiteteɗo kana ne laaɗo laati yaqulu hiɓe makayno inda al faraghi tumade ɓe gaynuno min ad-dafni sa immorde wattingol ngol wa kana laati kadi ba'du salafi yoga e feƴƴuɓe moƴƴuɓɓen yaqul ɓeynayno allahumma ya allah hada abduka o de ko maccuɗo mani nazala bika o weeri kama wa anta khayru manzulin kawni moƴƴo wernowo bihi e muɗum faghfir lahu allah yaafamo wa wasi yanya madkhalahu natirgal makko ngal. Saniyan tastihul qabri ko ɗum woni feppindirgol qabru on aw taswiyatuhu ma ɗum feppindirgol mo ko gotum. Yanbaghi hino hani an yusawwal qabru de qabru on feppindirte bil arde lendi on mahugol towna ɗum ko bid'a ɗum jeeyaka ka dina ko surrugol ta kañum e lendi no feppondiri li amrihi sabu mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam bi taswiyatil qubur sabu feppindirgol qabruji ɗin bil arde e leydi ndin ghayra sonatum anna tasnimal qabri no mandingol qabru on jaizun hino dagi kon ɗum non mandingol ngol wona waɗugol plaquewal winda ɗon kaari nelo tel morle tel inde makko nden ko tel wona ɗum ma karolugol ma ñappugol dow wona ɗum wowa koni ɗum raful qabri ko ɓantugol qabru gokkunni qadra shibrin embere cuɓal e se on faami musliman mandina ɗon wastahabbahul jumhur jomiraɓe gande ko ɓuri ɗuɗde ko hino yiɗi yo ɗum waɗe ɓe mana heɓe dagini li anna qabra nabi sallallahu alaihi wasallam sabu qabru nelaɗon kana o laatike musannaman ko mandinanoɗo wala ba'asa illa ala biwadi al alamati waɗugol mande alal qabri ka hoore qabru li yu'rafa biha fiyo qabru on anditere sabu nden mande ɗon min hajarin waɗugol wano hayre ni wano hawi ko nandata e mum soppugol pidal ira ɗon e ko nanditata e ɗum lenno sabu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam allama ɓe mandinno qabra Usmana bun Maz'un radiyallahu anhu bi sakratin sabu waɗugol fetere ɗon wa qala ɓe maki ata'allamu biha mi anditira sabu nde ɗo fetere qabru akhi qabru musidɗo an waɗu fanu ilayhi mi surra takko makko ɗon man mata kala mayɗo min ahali immorde ɓe ngure ande ko andingol en no selli ka fami fop wattini nokku gotum gorindire ɓannidire ɗum no laba. Salisan tahrimu harmingol tahsisil qabri tajsisil qabri kiripugol qabru on wal bina'i alayhi e mahugol hoore makko no harmi na fere waɗugol karo ma pentir ma ñappugol yahram no harmi few tajsisul qabri kiripugol qabru on awil bina'u ma ɗum mahugol alayhi e hoore makko lima rawa muslim sabu ko imam muslim filli anna nabiyya wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam naha o haɗi an yujassasal qabru nde qabru kerepete aw yubna alayhi ma nde mahete e hoore mum. Rabi'an karahiyatu anyegol al julusi jodagol alal quburi hore qabruji din yukrahu hino anyana lil muslim an yajlisa nde o jodoto ala qabri akhihi do qabru musiddo makko al muslimi juldo o aw yata'ahu mande o yabirta qabru on birijlihi koyde makko den no anya li qawli sallallahu alaihi wasallam la tajlisu wa tan jodo alal quburi ka hore qabruji wala tusallu ilayha wa tan fewte e majji kadi juulon wa qawlihi e mako ne laado
la an yajlisa ahadukum wallahi konde goddo e modon jodoto ala jamaratin e hore kembure yite fatuharriga thiyabahu nde sunna concongol fatakhlusa ila jaldihi hangol tufa concongol ngol hewta bandu no sunna guril makongil khairun ko dum buri moƴƴande neddo min an yajlisa dinde o jodoto ala gaburin e dow gaburu hore gaburu jode take dare take khamisan tahrimu harmingol fes bina il masajidi mahugol julide dalal guburi ka hore gabruji ka berde ton ya harum no harmi bina ul masajidi mahugol julide den alal qubur wattikhadi e jogitagol assuruji lampuji ndeyguji ampulji alaiha e hore ko dum woni kaburon li qawli sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu allahudi zawaratil quburi be do sonna be duddine be juragol ka gaburuji wal muttakhidati e be do jogito be la hore gaburuji din al masajida julide wasurraja e lampuji ko gawli e makko ne laado la'ana Allahu al yahuda allahudi al yahuda ko fi hunnum ittakhadhu be jogitino kambe qubura anbiya'ihim gaburuji annababe mabbe ben masajida julirde sadisan taharimu harmugol nabshil qabri ko doni asugol qabru on wa naqli rufati e eggingol iyeden asugol iyeden eggina sionara ko sabu ganto ya harum no harmi nabshil quburi wijjitagol qabruji din irbitadi wa naqlu rufati ahliha e eggingol e yimbe majji on aw ikhraj ma yaltingol ashabiha yimbe jon qabruji din minha itta e majji illa li daruratin on yi sonara ko sabu lorra kon non lorra alego sonara ko sabu nganto addungo yodu wade akidatin hara ko tentugol moƴƴa honno woni dum kan yudu fana wononde maydon surrete bila ghaslin ko alda e lotegol masalan misal sayuni ko joni wattina eden andi nyolaltaw en jewnay mo lotem mo fewnem kama yukrahu wan anyira kadi naqulul mayyiti eggingol maydo alladhi lam yudu fan mo surraka taw ba'du taw min baladin ittamo leydi ila baladin natta e leydi mi mana nattugol fure si wona hara ko wurudo nokko go ko ari do ko fi dabbere lekki ma ko juragol yimbe ben tout juste musibbe makko ben tout juste haray on no si maayi si moy nodi no nattire ko yo nat kono goddo no ari do dabbere furay mano ari do hodo furay inna si o maayi yo nat illa idha kana sona lato al manqulu ilayhi ka eggintedo nabe ahadal haramain ko gotel e hurumji dindi asharifaini teddudin didi makkata awil madina aw baitul maqdis hara ko makka ma madina ma hara ko ka julirde palestine baitul maqdis ko gotel e dido tummo iwi e dido mayo nokkugo simo e nodi odo ko yonat kadhalika ko noni li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabma kun lado idfanu surre alqatla wara men fi masarihim kabe yani don tigi sabian istihbabu yidegol at-ta'ziyati munyintingol tustahabu no yida ta'ziyatu munyintingol halil mayyit yimbe maydo rijalan ko worbe kanu lati aw nisaan ma foti ko sonnabe mayrado wo mayrado o munyintinete qabla dafni ko adi wattinede mo hebi fere wa ba'dahu e ba wattinede ila salasati ayyamin ha balati hatti timmi akire no wadugol ambuto yasil e mobagol don sona dum o fokkitay yejjutude fi fure on fi musiba makko fati don yahen andintinemo illa an yakuna sona lato ahadul muazzina goto yoga e munyintino ben ghaiban hara ko wirnino do hara o ala don aw ba'idan ma hara ko wodditido o do lernde o yidawo hays ko yontere hays ko lewru hays ko hitande fala basa illa ala inta akharat hays tayoni netti de kawli sallallahu alaihi wasallam ma min mu'min ala gomdindo yu'azzimu munyintina akhahu musib makko bi musibatin masibo illa kasahu Allah sona Allah hultina mu'azza wa jalla min hilalil karama imurde cudari tiddungal di yawmal qiyamati nyande dargal dum non no anda harayga ka aljanna thaminan jeetatabun dum ma'ana ta'ziya kono no woni o ma'ana tigi munyintingol wa ta'ziyatu munyintingol hedum at-tasbir ko munyintingol wa khamulu e fawgol ahalil mayyit yimbe maydo alal azai e do munyagol wa saburi e munyagol be dhikri sabu jantagol piji ma yuhawinu alayhim konko wawata be newinde al masaba ko wata be newinande be musiba on ko wata be yejjintinde ko be hebi ko wa yukhaffifu anhum ta o foygintinana be shiddatal hazni suno tidu do ko hebi ko on yali de balde do kadi ko ne bali kadi do kawtal amen don kadi
mawɗo musidal mawɗo kadi ko non feƴƴini ɗon kadi acci ɗon ɓe nguri ɗuɗunde yo on acci kañum hay bobo hoye muynay koye on acce ɗum ɗo bimana ko muñintingol ɓe wato adda hino adde at-ta'ziyatu muñintingol ngol bi ay lafzin kala kongo ɗiɗi on tigi wawi addude ta ko labaɗi yuɓɓiɗi fenande ala e majji shirku ala e majji bi ay lafzin kana kala kongo ɗi laati wa mimma yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam hino jeya e immorde konko nelaɗo Allah wa mimma yurwa hino jeya ko filla anu ko ƴetta nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fi dalika e majji qawluhu ko ɓe makanno kon libnati ɓiɗɗo maɓɓe debbo o wa qad arsalat tay on hino nili ilayhi faade maɓɓe anna ibn Allah wonde ɓiɗɗo makko on de kad mata gomɗi o maayi hino ko nelaɗo muñintinimi kon fa arsala ilayha nelaɗo neltiti e makko man yuɓuri uha salam on mono ya hiwromo salmina yettina salminago nelaɗo e makko wa yaqulu laha on tigi wi ana sonnajo on yo haalanmo wonde inna lillahi ande ko Allah wodani ma akhadha ko ƴettiti kon ko Allah jeyi wala hu kanko wodani ma ata ko ukki kon wa kullu shay'in kala hunde indahu ka makko bi ajalin ko ha elajal musamman wi angal fal tasbir haalanmo yo muñño wal tahtasibu yo habbito baraji ɗin ka Allah wa kataba hino windi kadi ba'du salafi yoga e feƴƴuɓe ɓe yu'azzi hiɓe muññintinira ahadan goɗɗo bi wafati waladihi sabu fatunde ɓiɗɗo makko fa qala ɓe inna min fulanin si ɓe windande goɗɗo leterle goye masalan fi muññintingol mo ɓiɗɗo makko ɓe inna min fulanin ila fulani immorde kaari ha e kaari masalan si komi abdoullahi kala wonma muññintinde minna min abdoullahi kala ha e ma an salamun alayka miɗo hiwroma boylando sitanala fa inni min abdoullahi kala ahmadu ilayka allah mi yettanima Allah moƴƴa noon mi weltanike Allah alladhi yo Allah jo la ilaha illa huwa mo tawata Allah reweteɗo si wona kañum amma ba'du amma ɓawa mi yettude Allah mi weltanomo fa azama Allahu lakal ajra mi torike taw Allah ko adi ko yo Allah mawninane joddi ndi wa alhamaka sabra yo Allah longine muññagol wa razaqana yo Allah arsuku menen wa iyaka ema ashukra yettugol Allah fa inna anfusana andu no wonkiji men ni wa amwaluna e jawle men ɗen wa ahlana e ɓengure men de fop faamu min mawahibillahi alhaniya ko jeeyaɗum e dokke Allah newiɗe wa awarihi e luɓe makko almustawdi'ati jonniteteɗe matta'aka Allahu be Allah dakmitirima o ɓiɗɗo ma o ɗo neɗɗo fatiɗo fi khibtatin e nder weltare wa sururin e welo wa qabadahu o jaɓiti ɗum o tami ɗum o ƴettiti ɗumin kay morde ma be ajini sabu jonnotugol ma joddi kabirin mawnude sa muññike as-salatu war-rahma wal-huda yo yurmende e kisiye e peewal haray wodanima ini tasabtahu sa tanjinike baraji makko ɗin ka Allah fasbir enele muñño wala yahbitu wata perdin jasauka ɗenƴere manden wata nde perdin ajira ka joddi mandi fatandama sakkonin sa wa alam andu annal jaza no ɗenƴagol suno la yaruddu mayitan artirta mayɗo on wala yadfa'u jazan ittata sunongo wama huwa nazilun faka an qad wama huwa nazilun konko tawata ko jippoto ɗum faka an qad asikkay desa waɗi ɓe mana konko Allah hoddiri waɗay faamutode na waɗi wassalam haray en bimbi yoga e feƴƴiɓe moƴƴiɓe no winditanayno ni lettere musidɗo muɗum si adem makko maayi waqad yakfi gomɗi no yona tun kadi fitta asiyati e muññintingo ngol gawlu innugol he azamallahu ajraka yalla mawni joddi mani o ahsana moƴƴina azaka muñal ma ngal o gafara o yafano ma lima yiite ka fatiɗo maɗa o wa yaqulul mu'azzi muññintina ɗon kadi ya amina ajzaka ajaraka Allahu yo Allah yoɓe wala araka makruhan wota o holle ko mettayma tasi an yena e ɓunɗum bid'atul ma'atin bidi'aji wonaɗi addede ka muññintingol ɗi tawata koyen accuɗi festi hanaɗi hawraji en to ɗen nami abdoullahi kala windi ko aboubacry jabiri jazairi woni ko windi min mi fillitanto e woni wa mimma yajibu no jeehay ko waɗɗi tarkuhu accutugol ɗum terto wal ibti'adu e woɗɗitagol fes anhu ga e muɗum ma ibtatahu nas ko ko ɓe yimɓe fuɗɗiti li galabatil jali sabu ɗuɗugol majjere nden folugol majjere nden ɓajama wala jaɓude jangude joni
monani dawo mo yi dawo ino yeto ma jangugol no moƴƴi kono aden ko tammu woni ala o heɓay tan ɓa ñande go o waloto o maaya na haray tan heɓike minal ijitima yimmorde moɓodirgol kerya ambutiyasiji fil buyuti ka cuuɗi waɗa ñalande hende tuma fottete hebbina kuru on tef litta ajati fi muñingol o iqamatil ma'adibi e ñinnugol ɗon andanɗa hoorema aadaji wa sarfil amwali funsugol jawle min ajlil mubahati ta ko be waɗiri ɗum kadi ko wona sabu Allah hara ko sabu ko andanɗa hoorema wasondirgol tun wal fakhri e mantodirgol e folondirgol e yiingo idi ko da salafu salih feƴƴo ɓen fop lam yakunu ɓe laatano ke kamɓe je tami on heɓe moɓodiray no fil buyuti ka cuuɗi fi muññodirgol bals ko woni kana laati ka yu'azzi ba'dum ba'd yoga e maɓɓe hino muññinayno yoga fil makbarati ka berɗe ton kala yiiduɗo e fatora ɗon ka berɗe ala ko naɓamo ka suudu yebe mi hewta ka suudu men hiwrodira so hiwrodiri ka berɗe kon ɗum kadi wayndal malaqate e sanga fottugol fi ayi makane kala nokku tay kadi on fotti ka marché a muññinimo ma so on fotti ka trawa a muññinimo ma on fotti ka julirde a muññinimo ellala hara yoni ona innugol hiye kaari ronki kaari wawana lan argol hay ha ɗo muññolan muññinalan fatunde komi heɓi kon kaka marché men fotti ellala e ɗum wala basa ellala an yaqsidahu nde on tigi fandanto ɗum ila mahallihi kadi ha ka nokkure fatora ɗon illam yatamakkan sarti si tawi ne wanakimo min muqabalati fottugole makko fil magabarati ka berɗe ton ay shari ma ɗum ka laawi ma ka julirde ma ka marché idi kadi al muhdasu fuɗɗita gongol ko fuɗɗita kon huwa ɗum alijtima ko moɓodiri al khasu hertinaɗe ɗen al muiddu hebilaɗe ɗen e idadan hebilande e mutaammidan waɗande teware e muɗum ashiran sappa ɓunɗum istina'ul ma'rufi gollugol golle moƴƴe li ahlil mayiti wonande yimɓe mayɗon wono defangol ɓe ko nandita e mum yustabu no yiɗa san utta'ami defangol ñamete li ahlil mayiti yimɓe mayɗo o yonno woni contraire joni ko yimɓe mayɗon defanta e ñame yaare ananay goɗɗo noyi na fatunde kaari nde weeli fatunde kaari nde welali allahu akbar yetta baɓe tertoɗen ɗum wa yaqumu bidhalika darano ɗum defangol fatora ɗon alqaribu kawtare makko ɓen awil jiranu alqaribu ɓattodira e makko ɓen ka enɗa awil jiran ma ɗum kawtare makko ɓen yawmal wafati ñande fatunde nde ɓe defa ɓe adda namo o ñama ɓe ɓannana kadi kala iwɓe ka woɗɗi tawɓe mara ko ñama ɗon ali kawli sallah sallam sabu mako nelaɗo koɓe mako no isna'u defaneli ali ja'far ɓe ngure ja'far nden taman ñamete fenna kodi gaɗata gomɗi ariɓe emno fiyake yashghaluhum suhlinɗoɓe ɓe wata unugol defa hande amma an yasna ahlul mayyit amma nde yimɓe fatora ɗon kañum tigi defanta anfusuhum hoore maɓɓe attama ñamete o ɓe defana ɗum kamɓe tigi ɓe defana ɗum li gayrihim woɓɓe go koyna maɓɓe araɓe waɗali golle tawɗe naada e bakkatu kono fa hada haray kon ko ɓe ɗum makruhun ko aña ɗum par ce que ko defanoɓe ɓen defani joni defanteɓe ɓen ko ɓen defani la yanbaghi hanana lima fihi e konkoni muɗum min muda'afati masiba immorde e sowgol multipliam musiba alayhim e dow maɓɓe ɓeno heɓi masibo baba maɓɓe mamudi maɓɓe no maayi dewtanaɓe ɗon kadi masibo ɓe heɓali ko yimɓe ɓen kadi ñama ayi ni nambara e hoore nambara wa in hadara so tawi woni tawama man tajibu on waɗɗiɗo ndiyafatuhu hunnugol ɗum koɗingol ɗum aden tawɗo ko koɗo iguɗo ka woɗɗi ka garibin wano koɗo ni masalan istoy baray no yiɗa an yaqumal jiranu toujours ko kawtal ngal nde ngal ɗon daranto wala qarib e musidɓe ɓattodiraɓe ɓe diyafatihi e fiɓe ɗo hoɓɓe ɓe fatora ɗum heɓi kippa ko ɓe ñama e ka ɓe waalo badalan ka wattitirgu an ahalil mayyite yimɓe mayɗon bi mana ka lontagol yimɓe mayɗon legoy alhadi ashar sappo e goo on as-sadaqatu ko ittugol sadaka alal mayyite dow o mayɗo yustabu no yiɗa as-sadaqatu okkorgo alal mayyite mayɗo o sakkanagol mayɗo o lima rawa muslim sabu ko imam muslim filli an abi hurairata anna rajulan no gorko ko qala wino ya rasulullah inna abi mata andu ben amma wa taraka malal macci jawle walam yusi kono wasiyake fos fal yukaffiru anhu tawsi wawaymo
ya faade an atasaddaqa anhu dem ƴettata jawdi seeɗa ɗon mi itta sadaka men yo baraji ɗin ko kanko je qala nelaɗo maki naam hi tawi en fatorama no selli ka ittanen mo sadaka wono conki wono mbuuɗi wono ñaamete okkoro julɓe ɓen ɓe ñaama ɓe du'ano en mayɗo men ella la e mum walamma matata tuma nde mayno ummu Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhuma qala wi ya rasulallah inna ummi anduno yumma matata o maayi afa atasaddaqu anha enen ɗo wawi mo ittande sadaka qala nelaɗo jaabi hun ɓe maki na'am nda wawi ittande nena ma sadaka la maniya qala ɓe maki he qala o landiti fayu sadaqati afdal ene sadakaji ɗin fof kon ɗum ɓuri moƴƴude qala nelaɗo maki saƙuyul ma'i ko yarnugol yimɓe ɓe ndiyam par ce que no woni hari nde ñande ko ndiyam ɓuri mettude heɓude hande ko ɓuri moƴƴude ko maaro e tew par ce que ko jama on kadi ko ɗum ɓuri ha ton jinde fi kala noon enen lagine ɗo fayda ha ni ndiyam no metti figoy kono noon hande si innama yarnugol goɗɗo ndiyam na ya faamude ko sodangol mo ko yahu goto jonnamo na ɗum fanda asani ashar qira'atul qur'an jangugol alquran alal mayyiti e dow maayo na e dow mayɗo nde la basa illa la an yajlis al muslim nde julɗo jotto fil masjidi ka julirde aw fi bayti ma ka suudu makko naam alal mayyiti dow mayɗo on tigiri na non ka hoore fure ella la nde neɗɗo julɗo jotto ka julirde ma ka suudu makko fa yaqra al qur'an o janga qur'an fa idha faraha so gayni few min tilawati immorde jangi makko sallallahu ta'ala o torano allah lil mayyiti nande mayɗo al maghfirata yafuye wa rahmata yurmende mutawassilan ila Allah o jokkora ɗum ɗo ka Allah azza wa jalla bi tilka tilawa sabu o jangin allati o talaha mo jangi min kitabillahi ta'ala e mawde deftere Allah nden anni yo baraji ni yahan on musidɗo makko mo jangani ɗum kadi no selli amma ijtima'ul qurra'i amma moɓindirgol jangoɓe fi baytil haliki ka suudu mayɗo alal qira'ati moɓindira ɓe fi jangugol wa hidahum e neldugol ɓe thawaba qira'atihim e joddi ko ɓe jangi kon lil mayti wonande mayɗon wa ita'um e jokkugol ɓe ajiran joddiji ala dalika e dow ɗum min qibali ahlil mayti hara ko iwri e jungo siɓɓe mayɗon faada ɗum ɗo piiji fop bid'atun ko bid'a munkaratun anyaɗo yajibu hino waɗɗi tarkuha accugol ɗum ɗo few wa da'watul ikhwa e noddugol nene gotoɓe almuslimina julɓe ila ijtinabiha faade woɗɗitagol ɗum fees wal ibtiadi anha e pottitagol ɗum fees id kadi lam ya'rifuha andano ɗum ɗo salafu hadhihi al umma feƴƴuɓe ɗe ɗo mofte asfalihu moƴƴuɓe ɓen fees ɓe andano ɗum ɓe wattano ɗum walam yaqul biha wowlaali ɗum ɗo kadi ahalul quruni yimɓe gireli ɗin almufaddalati ɓurɗi ɗin wa ma lam yakun kala konko latanaki li awwali hadhihi al umma arande ɗe ɗo mofte dinan dina lam yakun wawata latanade kadi li akhiriha sakkitorde majje on dinan dina bi halin sabu al hali wo min al ahwali modde al haliji ɗin الثالث عشر سبو يتتيون حكم نياور زيارة القبور جورا قول قبر جدي زيارة القبور جورا قول قبر جدي مستحبة كيدادون لأن سبب تذكر أن انتني بالآخرة لا هراو وتنفع الميت أكلنا في ميدهم بالدعاء سبب دعاء والاستغفار له إنسان قلم لقول صلى الله عليه وسلم كنتم لا نهايتكم يهدين عن زيارة القبور جورا قول قبر جدي فزوروها أو جوري لجوننا فإنها نواتقول تذكركم بالآخرة أن انتنا لا هرا إلا سونات أن تكون المقبرة دلات توبردن أو الميت ما ميدون على مسافة هركو إدو سغر بعيدة وديدو يدو ترو توا بيتتو الزائر كدوني هيورو تودون معها وندو ديمون إلى شد رحل yadu tarru tawa lorro rayta ɓiƴota zairum juuroytoɗo ma ha wondude e ko juuroyto ko ila shaddir halin faade haɓɓugol dongal o safarin khasin e voyage hertiɗo spécialement ɗo yadem juuroyo kaburu kaari nokkel kaari fa innaha hara nden hiwrande ɗon hinedin on tuma la tushra wara nden ɗon de shar'ina kafiu ko sa yaari ton ha juma a hawrodiri e gaburu on ton hiɗa wawi yawde juuro mara gaburu on woɗɗa ɗawa immade spécialement ya juuro kono ko tata ko woɗɗi
haray ɗum ɗon ko accugol ngol ɗum ɓuri hanude liqawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko nelaɗo la tushaddu rihal dongal haɓɓetake illa ila salasati masajid sona e nder gotel e juulirɗe tati almasjidil haram juulirde Allah teddude nde wa masjidi hada e nde juulirde an ɗo na non nde juulirde ammi Abdullahi kala kami waɗa imamu kami julnata ɗo na nden fanda ma juulirde ka o kaseti watta ɗo hande hino jentede wona ɗo fanda ko juulirde nelaɗo masjidil nabawi wa masjidil aqsa e juulirde woɗɗude nden ɗon Palestine arabi ashara ma yaqulu ko wolata kon zairul quburi arɗo zuragol gaburuji ni nanatugol nder to ena yo ɓe giri goɗɗum yo ɓay ko ɓe maayi ɓay ko ɓe heƴi e leydi Allahu akbar na ɗin haalaji minen e ɓe me feƴƴindini goɗɗum na ɗum yaqulu zair koye juurotoɗon wi'an le quburil muslimin wonande kaburuji julɓe ɓen ma kana konko laati rasulullah sallallahu yaquluhu himo ma kayno ida zaral baqiya so tawi woni himo yehi hiwragol berɗe ɗen baqiya waw kon on ɗin kongoɗi ɓe ma kayno assalamu aleykum ahla diyar jam e kisimo kono yo yimɓe gaburuji minal mu'minina al muslimin wa inna menen kadi ɗo inchallah so Allah jaɓi bikom e mon laahe goona min hawroyay e moɗon ko ɗum min taway on antum onon faratuna on woni ardiɓe amen wana hano amenen kadi lakkum wonande taban meɗen jokkutude o meɗen arde ɗon nasalullah lana meɗen torano hoore amen Allah wallakum e hoore mum al afiya Allah maghfir lahum Allahumma arhamhum alhamis ashara hukumu ñaware ziyaratil quburi juuragol kaburuji ɗi lin nisa'i wonande ɓe sonnaɓe non joni lam yahtalif lutondirale fes ahalul ilmi jomiraɓe gande ɓe fi haramati e harmugol kasrati taraddudil marati ɗuɗugol rutinnagol sonnajo on alal makabir ka gaburuji li ziyarata fi juuragol sono kala mo ye ɗon jomiraɓe gande ɓe lutondira so tawi no harmi ɗon eno harmi wadhalika ɗum li qawli ko sabu mako nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah huɗi zuwaratil qubur juurotoɓe rewɓe ɓen gaburuji ɗi amma so tawi woni kanko sonnajo juuragol makko ngol no yayli ko so neeɓi ha o yaha ko ɗon woni ko yeddodira woɓɓe wi no daggi woɓɓe wi dagaki wa amma ma adamil kasrati amma juuragol makko no wondude ko alda e ɗuɗɗingol watta karari e fillinagol fa ba'dun yoga e maɓɓe kadi hino laha hino añanimo ɗum hane aziyarata juuragol ngol mutlaqan furay li hadisil sabiqi sabu hadise feƴƴude o fa ba'du yoga ajaz hino dagini lima sabata sabu ko felli tabiti kon anna Aisha radhiyallahu anha zarat o juurato no qabra akhiha qabru musidɗo makko Abdurrahman fasuilat ha o landa andal kafiɗum fa galat o wi he naam miɗo andi qad kana laatike gadana ha gomɗi haɗino haɗanoma an ziyaratil quburi juuragol gaburuji kono thumma amara refti yamitira kadi bi ziyarati ha juuragol ɗi on faami waman ajaza no jeeya e ɓen dagimɓe ziyaratan nisa'i juuragol sonnaɓe algalidati seeɗa waman ajaza afwan wonande kadi ɓeɗo dagimɓe ziyaratan nisa'i juuragol sonnaɓe algalidati seeɗa taw ɓe wi ɓe ko seeɗa no dagi ɓe kadi istarata heɓe sartinigoy adama fi'liha wasegol golloygol mo ton ayya munkarin kana kala golle añaɗima kongoɗi añaɗi hiɓe waɗi on sharti kamɓe kadi kana ka antanu hawanonde o yata o fesa indal kaburi aw tasarruha ma o sonka aw takhruja ma o yalta mutabarrijatan hara ɓandu makko ɗum no wirti aw tunadi ma nde o ewnoto o noddal mayita mayɗo o o tasala o landoma hajata haju makko ila gayri dalika ha faade peji boyi ɗi wona ɗin mimma shuhida immorde ɗin seeditaɗi fi'luhu gollegol muɗum minanni sa immorde sonnaɓe aljahilati majjuɓe ɓe bi umuri din sabu fiya kuji dina fi gayri zamanin ko alda e zaman wa makanin e nokku mimma shuhida jiyaɗo e konko seedita fa'alahu fi'luhu gollugol muɗum minanni sa immorde sonnaɓe aljahilati majjaɓe bi muridin fiyake dina kan fi ghairi zaman ko alda zaman wa makani nokku haray fasulun nef on kadi ko ɗon ko gasi haray hiɗen darna ɗo sabu jemma fuɗɗi to de ngongre nden wayi wasi waɗay yiltoɗe rewtoɗen ɗum ɗo kadi musidɓe julɓe kala ko famini alhamdu wa shukru lillah kala ko faminaki ande ko anniye mi wondi wona mbawdi ko yiɗugol yo denda nangal musidɓe am faalaɓe jangude kono heɓe mari nganto sabu angal ko jannaɓe ma angal tan no ɓe yaltita ɓe haɓe tawa jannowo jannaɓe anniye
ittugol gon on ganto fiyo be hendo embere ko mi wawi sigude kun be wonday mun ka ordinateur mabbe ka telephone